inkosi mayiphethe inkonzo iphameli ilanga lithi akekho usathana kuzo zonke indawo kodwa ugxilile lapha phakathi kwenu. Ithi inkosi niyamangala yini lokho kwenziwa yini? Inkosi kwenziwa ngoba zonke indawo ngezakhe usathana. Kodwa le ekaShembe kuphela. Amen. Ithi inkosi uyaloku njalo evakasha efika esizingela efuna ukuthola ukuthi angeke yena bazuze abakhe phakathi kwenu. Ngiyasho kodwa uphambili nami ngithi ngiyacela uNkulunkulu asize singavumi. Amen. Noma siyafika ufuna ukususa kulobu ngcwele singavumi. Ngoba ufanele nini? Afike nje yodwa. Le ncwadi engifundile ikhuluma ngolimi lwethu. Nangaleyo ndlela uyafika uSathane aphambanisa ulimi lwakho ubone ukhuluma usubhadazela usubhibhida. Ubone ukhuluma kabi ngomfowethu akwenzi wena konke le ndoda ekhona esizingelayo ukuthi mhlawumbe leli bandla lingonakala kanjani. Ngiyacela enkosini enkulu engiphambi kwayo ukuthi sengathi ingasipha umoya wokunqaba kuba singavumi ukuba asidume uSathane hlobo zami Nkosi. Asibe into eyodwa njalo phambi kwayo Nkosi noma kuvelani aphume ngapha nangapha kungathindi thina. Ngoba njengoba ngisho ukuthi ufanele iningi nangenkani nje lesinayo uyasebenza ngayo uSathane. Nalenkani nje olokhu sakhuzwa nje hayi inkosana musukwenza lokho hayi mama musa hayi uSathane lo. Usathane lo. Uma kukhuzwa lapha ekhaya kufanele masilalele ngoba nje wasifika lapha nje sizofuna isibusiso. Sizokhonzela imindeni yethu ekhona nengasekho emhlabeni. Manje masehluleka sesifikile phambi kaNkulunkulu sehluleka ukubakhonzela sizotholana luhle. Mase ubuyele ekhaya uyafika ekhaya inkomo ifile. Uyafika nembuzi ifile. Nomkhuhlane mningi kanti awufike ukhonza sewufikile phambi komnikazi izinto zonke. Wathi mase ufikile wayeka ukukhonzela okudingayo waqala imizila emisha. Ongayizele lapha ekhaya. Njengoba amaphoyisa nje akubona abantu funa ngabe siyabhasodwa. Uma kuthiwa umama angene ekhaya alolihlazo lelo. Ngoba umthetho wami sabudala ukuthi umama akangene ekhaya ahlale khona. Nobaba akangene ekhaya lo mama ahlale khona. Kodwa le nhliziyona esinayo enkani iyona esithombenza noNkulunkulu. Ungabuka mhlawumbe ucala ukuthi isono sami esikhulu ngesokuthi mhlawumbe ngibulala umuntu noma mhlawumbe ngenzeni ethile nale nkani nje onalo icala uNkulunkulu. Uma ukhuzwa ungafuna ukulalela akulungile. Uthi hayi inkosana musukwenza lokho. Hayi mfowethu wakuhanjwa kanje wena uphikelele. Yiko lokho kubanga noma ukusekhona esesabela kube buhlungu uma ungamthulanga ngelilanga ngenza omunye umuntu ekhuluma ngabona ngacabanga ngathi oh yimina lo. Wayibike enkosini lokho ukuthi inkosi ngibone umile enhlangakazi. Inkosi ngibone umile enhlangakazi kukhona amabhodo amakhulu phambi kwakho. Uthi lo muntu inkosi uphethe isiqwembe esikhulu phaka. Abantu besile inkosi beza kuwe uthi uphaka inkosi uthi kodwa okungidabukisile ngibona abanye baphakela kakhulu abanye baphakela kancane abanye usikaza kubaphakela. Kodwa sonke besikhona emhlanganweni kaJanuwari kodwa kwakhona abangatholi lutho. Kwanga uNkulunkulu angasiza hlobo zami enkosini. Uma sesifikile phambi kaNkulunkulu sibasibuyele emakhaya sibone sikhona esikuphetheyo esinabo esokunika abantwana bethu. Singaqini kakhulu. Amazwi akho nyekuseni angihlabile emoyeni wami. Ngase ngibona ukuthi engathi uNkulunkulu ngasikwamehla avulekile ukumbona uNkulunkulu phambi kwethu.
ngoba mhlawumbe singadideka singabonisisi kahle sicabanga ukuthi uNkulunkulu esinayo umngani wethu kanti akunjalo noma besiye simbone izolo akusewuye besimbona izolo hlobo zami asimazi ebesihlala la ukuthi washonaphi asamboni lapha ekhaya ngaya lapha ekhaya kakhulu isimo singesihle bengimbona ngikhumbula inkosi elanga yake yakhuluma ngenye indoda yayinkosi ithi inkosi sekuphakameni le ndoda nawe lo mntwana wayo wedwa yayimthanda kakhulu wentombazane lo mntwana wathi manje sekhulile yasimfisela ukuthi engathi angagana kahle hayi emzini omuhle ithi kuthekela ilanga inkosi yasitshela amakhosikazi ayo ukuthi qophani imvunulo lo mntwana wami engifuna ukumfaka yona nebala kuthiwa ayiqopha amakhosikazi imvunulo enhle yamfaka lo mntwana bayiqopha yaphela bayisa kule ndoda yasile ndoda mntanami woza lapho wasesondela mntanami ngifuna uhambe uyoGana kosibanibani kwakusemzini wenkosi lapho la le ntombi zayithinga khona hamba mntanami ulandisa inkomo lapha zakonkosi ngifuna ukuGana lapha khona uzohlala kahle lo mntwana wayekhule kahle ehlonipha efundisiwe inhlonipho efundisiwe ukulunga efundisiwe ukungakhulumi kakhulu kuthiwa nebala lo mntwana yathi uma embizwise wasemvunulisa hlobo zami lokusika umvunisa kahle lokho lemvunulo waqonda lo mntwana wasekhetha ithole elihle esibayeni nalo walivunulisa lalihle lithole lalenkomo wathi mntwana mgibela kule nkomo wasegibela wamnika imvubu enhle naye iqoshiwe wathi hamba ke mntanami uyoGana kosibanibani lapha kuwomkhulu ubheke mntana mawuhamba lo muhlangano lobani endleleni umhloniphe hlobo zami nkosini noma uhlangana naye kuze umhloniphe waseyeza lo mntwana wasithatha iseluleko sabazali wasephuma nale nkomo wahamba uyakoGana kosibanibani konkosi ithi inkosi ephameni wahamba umntwana ibangana elide uthe uma eqhamuka ngakonkosi wasehlele emfuleni uma ekhela ngolomfula wasecabanga ukuthi ngoba sengizokhuphela emzini angikhumule ngihlamba umzimba wami nebanga lo mntwana hlobo zami kuthiwa wabe sehla kuyithole lenkomo ezinalo livunule iqolisayo wakhumula imvunulo yakhe kahle wayibeka phezu kwamadwala waseyahlamba umzimba wakhe ukhuluma ngenhliziyo njalo elungile kuhle ukulunga ithi inkosi kuhle ukulunga kodwa kube wasezulwini wakhona ukulunga kwasesogweni inkosi esho njalo khona ukulunga okukhulu ukuze umuntu umfake esogweni khona nolaka lwasesogweni khona ulaka lwasezulwini longayithandi impi ithi inkosi yakhenzakele engane yaqeda yasiyaphuma emanzini yasiyaqala isihlala izinto zawo zokuba ivunule ithe masathi iyafaka ihlobo zami kusini ithi inkosi kwaphuma imbulu phansi kwetshe ethi hawu wazami mhlobo wedada kodwa umuntu omhlanga kauqhamuka kulelizwe awaze wamuhle yangapha kwentombazane yabuye yangapha kwayo yayibuka phansi ngaphezulu athi hawu itho zakho zabe zizinhle hawu nenyawo zakho awaze wamuhle dala kanti intombazane izingelwa idimoni hlobo zami nkosini yangabona hawu dade awungiboneke phela nami ke ngithi ukufaka ke ngibona ukuthi kuyangifanela yini ithi inkosi le ntombazane ngoba yayilungile yasiyakhumula yayinika imbulo yasiyafaka nayo yahloba kahle yahloba yathi hawu phela ungoba emhlale phela ngibopha nasemhlanje basiyambopha ngifaka phela namadava yayifaka hawu awungibona ke ake ngithi ukugibela nje kancane kule thola lakho ke ngisi kunjani ngibona ukuthi iyangifanele yasiyagibela hlobo zami nkosini yathi nahlala phezulu
uyithole le nkomo athi awuthi phela imvubu yakho ke ngizwe ukuthi ngihamba hambe nje la emadwaleni yasinika lengane ngoba iyahlonipha phela yathi ngayiphatha imvubu yathi yona hey1 asami hawu yayiqwa intombazana wathi hey nginodakeni ufaka udaka emzimbeni sambe semzini yathi ngane hayi buyisa wathi imvulo yakho yani faka udaka sambe yasiyakufaka intombazana udaka wonke umzimba wathi ngilandela base bahamba na lapha emzini kuyakitizwa selibonakala ithola iqhamuka hlobo zami Nkosi imbulo isiwumakoti wakhuluma inkosi langa ayikhohle lona yathi bayifike esangweni bakhuluma semzini babuza bathi intombi uze ngobani wathi cha ngize ngendodana yenkosi kwakhikizwa hawupholo hamba naye umbikana athi cha hayi isibhisami lesi sifakeni lapha endlini yezinja yathi theko intombazane seyofakwa endlini yezinja kanti kufakwa igolide yafakwa endlini yezinja yenza lezinja hlobo zami wangena emapoto ekhaya wakhithizwa kwakuhle phela naku uvunule nje muhle kwaphela nokuthi imbulu kuthe kusenjalo kusekuhle kunjalo kwezo nsuku kwabonakala kuqhamuka uphawu olusha olungaziwa lwendlala phakathi komuzi yazathi ingane kwalazo lapha ekhaya bangazi ukuthi kwenze njani waphela ukudla kwenze njani kuphuke lapha ekhaya sekutheni manje na ngoba phela lo muzi kumkhulu umuzi wenkosi umuhle sekwenze njani waphela ukudla zalamba ingane zazathi ingane ngithuka ebusweni bakho imihla yonke velaphi kwaphela ukudla lapha ekhaya lampi ngani kwenze njani kanti kungene isibi phakathi komuzi wenkosi kungabonakala sifake kahle sivunule njengoba ngikhuluma nje ihlobo zami enkosini asiqaphele kakhulu sikubheke okuyingozi kithi okuzosihlukanisa ngalolu thando olungaka inkosi esithande ngalo yasibiza emakhaya abanye bebengenalutho kodwa yabapha inkosi amandla bafika phambi kwayo singalikhohlwa uthando olunjalo hlobo zami inkosi bacha babufuna usekhaya ngoba asiboni lutho akwenziwe isu kuze kubonakale ngoba amagula lapha ekhaya phela amasa awekho emaguleni
luyethiwa ubisi kugcwala amagula kusasa kusamagula empty onke lwahlangana uzalo lwathi hayi ake sizame kodwa kumbe umsele omkhulu esibayeni ingalo inkosi enkulu sekuphakameni ithi kumbe umsele omkhulu esibayeni wathatha amagula onke afakwe esibayeni avula amahleza egcwele afaka phakathi ezivula amahleza kodwa wonke umuntu okhona lapha ekhaya makayeqe kulo msele baqala beqa abantu beqa bonke ney'ngane zabukazeqa ney'nceku zenkosi zeqa nomakoti beqa wakhona umakoti onqabayo uzoweqa kodwa cha woza lawo makoti uzokona phela naba abanakweni sebeqile kulo musele wathi hayi mina ngafundiswa kakhulu ekhaya ngithi kodwa ngingangena esibayeni sangane khona hawu uzongangena kanjani phela ngoba hayi cha kusho ubaba nje wathi cha kwathi ngingangena esibayeni mina wakhona umakoti wahlala endlini akaza kuphuma kwase kuya uyise zalo wathi cha mntana kusho mina yimi ngithi woza nawo uzokuna njengoba kodwa abanye sebeqile woza weqe nawo cha baba ngeke kulunge ngoba manje ubaba wangiyala cha yimi phela ngishola akunankinga woza uzokweqa nawo waseza ukuthi mefika la esekhudulwa semefika esibayeni wathi hayi ngomngolo ke abasuke omamezala abasuke futhi nabafowethu ngeke ngikwazi ba ngeke ngibuka obabezala kodwa hayi eqa wena umseleni yakumusele wemakoti hayi ngoba kanjani ngoba khona bathu nganalaba nje nawe yeqa hlobo zami kusini kunjalo ukuhamba kwethu ngingaba khona phakathi kwenu isikhathi sonke sempilo yami ngihamba nani indawo yonke ngimlaze uJehova kanti khona ongalungile kimi ningibuke ngibe muhle ningithande nami ngilandele kanti khona ikhukhu elingavulwa inkosi phambili khona ikhukhu elingavulwa kumuntu ithi khona ikamelo elingavuleki noma ngafika amadoda ayishubi lapha enhlizweni yomuntu lelo kamelo livulwa umuntu ngelakhe yedwa lo muntu angafika azasibambisane isiqapha sekamelo uma kukhona ububi phakathi alivuleki lo makoti bambamba wathi hayi yeqa wena mganga waseyeka wathi yeqa umsilo wathombuluka wembulu wangena emsileni phakathi emasini kodwa hawu kanti umakoti oqeda amasi lapha ekhaya sesithupheke kangaka kanti lesi sigebengu wasekufunwa uthola ukuthi nangu umakoti lapha la endlini ezinja lehlezi khona ufake udaka bafake udaka babhixa igolide siyani inkosi phambi ngomunyaka ngiyahathuza ukuzela benkosi ningathutheli ngithatha isikhathi inkosi engiphezulu isho njalo inkosi phambi ithi nina niyigolide ithi inkosi phambi kwaba khona inkanyezi ehle ezulwini ehle emhlabeni kanti ihlele phansi nje khona iselesele duze kwayo ithi inkosi phambi lesele la ibuka lekanyezi la selikhipha ngamathe la ikhipha lekanyezi ngoba ihleseni wayo sekukhanya yonke indawo isesele ilethu indawo ngathi sesithanyana ithi inkosi lekhipha ngamathe yabuza khawu ungitshela ngamathe na lithi sesele wena ukhanyelana uzuthi ngifaka amathi nje wena la ukhanyelana niyakhanya hlobo zami nkosini inkosi phambili isenesakhanya saba ngabantu ababonakala emhlabeni kodwa izinto zathemba zokuthanda lo awumuhle mawuhamba uthi ukhanyelana uthi yini ukhanyo uvela abanye hlobo zami walapha lo makoti ekhuluma ngayo wayogezwa emfuleni wagezwa yashawa imbulu yabulawa wathi umakoti ogezwa kahle walungiswa wavunuliswa wabuyiswa ekhaya waqala wanotha umuzi wendoda ngoba sekungene okufaneleyo nathi bangazi phambili ngiyacela uNkulunkulu wasenze sibe ngomakoti abafanele sikufanele ukuhamba phambi kwenkosi enkulu uThixo lokulazana singasolwa njalo sikubalekela ukusolwa mawufika umuntu uhamba la ungahambi ngempela
noma ukhuluma umuntu omdelelayo omeyayo wena kodwa mayethi lithizwe lenkosi ungakwenzi ukuthi uboke usuma khona lapho ungasakwenza lokho ngoba usukwenza awuzuhola lutho uzohamba ekhaya ungaphethe lutho hlobo zami enkosini